Ushiye abaningi bemangele umama wengane wenyanga laphana edumile udokotela uKhehlelezi ngesikhathi ephumela obala laphana ezinkundleni zokuxhumana eveza ukuthi lenyanga ayiyonje ingane yabo elapha esithombeni eyialbini. Uthi-ke uzamile ngoMeyi ukuvula icala enkantolo, inkantolo yamtshela ukuthi akafake imali inyanga nenyanga, kodwa kuze kube manje lenyanga ayifaki imali yokuthi isupporte ingane. Ithi-ke okumangazayo lenyanga ibhizi nje iyamsabisa, ithi-ke lecala ngeke eze eluwini. Uthi-ke akaboni ukuthi namuhla uzolala noma kulinyanga le iyovele imthumelele ngani ngezilwane okanye imkhuphu okanye imthengele iy'nkabi njengoba uthi ihlezi imsabisa. Kwenye inkulumo ayivezile uveze ukuthi ukhathele manje ukuthula ekubeni edlala umuntu odumile ongayisupport ingane yakhe. Uthi-ke akazi noma lokho akwenza kwenziwa ukuthi ingane yabo i-albino njengoba ingane yabo ivuka ekuguleni. Kuthiwa lapho Khehlelezi akazange ekhiphe imali yokusupporta umntwana. Ngane zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu ulozo indaba eyivezwe le ntokazi elapha esithombeni okuwuthando wakaMseleku. Kanti-ke ngey'ndaba ezinye ey'phelele ungafunda laphana ama-comment uyila ozobona khona okubhalwe yiyo le ntokazi ezinkundleni zokuxhumana. Sicela ngenza kwethu ubulungiswa ucofa subscribe button le channel yethu Umgosi. Ngenza kwethu-ke lana-ke uKhehlelezi kuvela ukuthi-ke umama wengane ukhala ngesikhalo sokuthi uKhehlelezi akabonakali ondla ingane. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho? Asihlangane laphayana kwi-comment section. Ngenza kwethu-ke impela uyambona ukuthi usisi lona kushuthi lokho akakushoyo akaneme ngakho. Asiphinde-ke sihlangane nakwi-video elandelayo. Ngane zakwethu-ke sizwe kuwena-ke lapha kwi-comment ukuthi wena uthini kwi-comment section. Sikuphathele ezishisayo, hlala noMgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.